what you Akuma FM 87.9 Kumasi. Richard Mahay. Yeah, because me never. Apomwe. Okay, the Amponyango Roma and Power on your area. Yada Chedian Ponyankro say, a yada yantia some of that. My Musa say, a yada pote and a sansemi a see. Yeah, my na your bamania, there's a encampment coupon. I know any coupon of my way, district. There's a Tuma, a Could you want? There's a star, and Pesiano, any Could you want? For any a share so on board. A bunch of someone said, you may be friend, you may answer already. Sika, and now, which me every summer or bound for. And to do can follow stations, maybe Kaka and idea or the country and I said the cure Siwa. I want to change area or Faka a few in Kankan station, no boy, you could not also could you walk. There's a whole station out Mrs. Fasika. There's a walk on now a Sunday amount. It's a safer now, Kucha, Oka, now amount cities. Cities is not a safer, Oka, no amount safer. I don't know whether a fair to any man over your power. As I said, many chiefs now are mentioned you. Omoko omo tete na omo de do money ma tete so do money ye pese de omoko twa blanty etu na nsusu ni se ko di yo afo no casually bia ne Ghana oba government ma fa wanti fa doma fa company jobo ni be ko ni pese de ya da casually man fo de ni pa na se ko di yo afo su biari nti wona tete casually no ko ba se man fo su se omoko confidence any dia na be so mi see ta ko ni se pa oni ba yo mo ko di bua na so ma ko to keshusa e wo ko di bua na ho tika wa sisa ni nyina no nan tan 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 ni tanya karia eni e makwa ma ban pe sika ni ko fin keneke na sa sika on be de fi se ma ni pa bon fo ko to ni ko nte ni no mo ne pesu ni pa na ban che no e san so en ti no mo na man che ni ku faction no o mi che ni kan ti ya ka se dia ban che defect wa so na na mo en se de jwe dia we ni fin ya ni sa no container wana ya rewo ya bobo dia nkan banta for ya banche ni mo ni ntini dia rewo pa yi ibi church of Pentecost e won kan kwanta ye kese ni e ba chini bofo pa na ebi eje mba chini a abronte ni aso chini bofo a ye kese amana ya rewo so so ma church of Pentecost e won kan kwanta ye kese dia kan kwanta ku form abronte jafet isan e di for es bambo intino e dina so na no ko ye di media na uti Abranti aya kasami owo yire e wo ma ba ye kese de e ko pa nai commonent ya do ye ni mu bi ka wo ba kwa we ja ni ba ababa wa ko kwa pitwa wo ho a wa to na mu nse me wa de on se de ni oba on ni se ni mu odi kan awo ba kwa ababa wa abaiwa kama we ja ni ho ya eba ni say no anopa ya ubopi honom no atmosphere ne te say no manfo obo wa patamu ho agi asem no amanfo agi asem no kikan say ade eta koso ni ni bibi kan so say enkan kwanta no ben ko diwa min kan so faka de do na faka no obi o wa na ko diwa hye so obi so na faka etwem afibinikum no boyo mo ko diwa border immigration no tema ko diwa an ka se ho na station sika akodi fo afon ba asisa na ha na omoji si bi beto ade Ghana na Ghana fo so yem kodi fo no ade as edime de cost on patemo pass sika sisa de ibu kan kwantan bi ko asi amanfo ni jejam bra ne ade bi kokoto ho na no asisa no de amano ntiwe de bi kan ya sabon ne cost nti amanfo susu sa police say that dey we cost den kamo ni a community bi emfa ho police won so bu mo de so say and the problem is on my phone chakwa no much mo na bless the fata no etimi no o ma find just said aya ye ho se ni aboboji awo enkan kanta ene ni fata ni ba okay ye jawa mu akọ no ma me musasa abrantie na mu no so abrahe fa ena omo de akoto ye ka se bo na ego enkomoji ye no ano adokita fo ewo enkan kanta hospital bo mo de sen kabrantie din kwa pa do na je dia ma nen so san se kan tinti na ho ko de sen kwano bit menya then so ofi hospital ho no enya dia hospital mo cho ti no mba na de so aso do ma ainto Presbyterian hospital o mochi ena ka se jafet edi ne mu no akwa kusia apo fa na mu nso mo yi na so mo be
in Paboniso, you know, or much more to much na answer the Sefata at the meaning of the Doma and Cook and Hospital on Emuqua piano and a position there, or with Nabo and Monomana in Yomoso Aquaso. Rich, you better was here, Ewo Wamane Bar, what day at Yankra, a free Doma, and an impactable. Yadas, Abusuafo nipa ya ne bon komo eye Richard Manu wono ene to yankra ade free nkran kwantara wosamu ese ho fonyini ena eda yem Facebook wono de abrabehwa de se abrante eye 33 years wo ye na djuma se wosesa sika wo mo okro no wonye bone chese wodiri djuma wosora no pa wo bonsu yinu kotena wo sebe ya wono so anya hwe anyunu nwono na ne nsa atimi akona no nipa bonfo bi akoto ne tuama ye kasa de wato na nanom ewo ense do ni mfonyi fefefe ena eda eye screen so a wo hwe ewo Facebook no nyame emfa ne kra ensie eyem ye to ansam ne so